boneka ondel-ondel, ciri khas dan suku Betawi. Fiona Azkia Lian emang ngetop. Jangan lupa di subscribe ya. Itu hanya boneka. Jangan takut sama ondel-ondel, karena ondel-ondel itu hanya boneka ondel-ondel, ciri khas dan suku Betawi. Ondel-ondel, Fiona Azkia Lian emang itu hanya boneka. ngetop. Jangan lupa di subscribe ya. Shorty got a face to make you go out. Drop it over my